Abazaane 30 ba tiimu ya Kitara FC n'abatendeki babo nibo banjurirwa bahagizi aha mukoro gubira cyayi cyabo ecyakigayo muri kikube. Bamwe abazaane abanjurirwe harimo Dennis Omedi, Frank Sagatumwesije, Judy Semugabi, Solomon Okwalinga, Chris Kasima, Carbon Living, Ibrahim Magandaz, Frank Yiga, Samson Kasozi, Benjamin Nyakojo, Brian Ahebwa hamwe n'abandi. Abani bija ko bana batende ko Brian Senyondo orukwerwaho David Bale hamwe na Isa Serwanja. Kirungi nnyo okubantu onakulwalero tuseo ne twanjula tiimu ya feri abantu. Kino kiraga nti tuli betegefu bulungi, tiimu eri organized, ntegeke yetegese bulungi. Kino bwe kibeerawo kiraga tiimu yetegese bulungi. So tukunihira ngu mu first round barane waawo kujja kuba tusoboyire kumala ekisaayi kino kimazire kumera kurungi tusagaruka butema. So abantu nakyalero mpira tuguseire tuguteera mutwaro niko tulola abantu balesereyo obusente obugya tuyamba kuongera amatafali. Abana bwanyuma bagizireho omuzano gwo mukago na tiimu ya Wakiso Giants aho Kitara singire na gole mwazuro. Kitara nibo basingire mpaka za FIFA Big League season ehwire kurabaho kuzo muri ligue nkure ya Uganda eru kutandike 2015 kwa mwenda. Umuganda makuru mu mpaka za makanisa abahumura basingire mpara kutwara ekikopo. Tiimu yompira gw'ebigere y'oburisa bw'ekanisa ya Humura esingire y'oburisa bwa mpara ahagorisha twargemwe za penalty kwangura ekikopo cy'obusabadikono bwa Humura omuzano gw'akamaririzo guzanirwa cyayi cyegegwa. Hato burisa bwa Humura nibuza kujwekera obusabadikono bwa Humura omumpaka za diocese ya Rwenzori erazaane rwa kisayi cha Buhinga omuri Fort Potro aha weekendage. Sebadikono obo bwina amalisa 10 kandi amalisa 9 irizoba gabasakwekaho habwaba abasigazi baitu abashija na ishabojo. Sazino atukubaliza Uganda tungire gold medal tungire silver abo emizano bait sazino atule hano una church of Uganda naiterekire mwana naye gambere ka abana baitu abegi ba youth abakusabaga mu kisande bagena mu yemizano. So abebisani nimusoba kutera akasani yako zo mpake zo kubaka zisinjirwa bahumura bari kutera ba Kitaresa na gori 11 ari 3.